Kabangko borok no sungo je Tripura Gramin bank no tuyui kabangma borokni kaisa daud tongo do. Nga o daud rok no tiniang nong no kilar khai sanai. Mane Tripura Gramin bank nong nang search khlai o jaga phunugano Tripura Gramin bank ni jeta ATM mane pin Bahai Khai change khainai amani video to already reject tongo. Nga baksa Tripura Gramin bank ni jeta ATM card mane apply khaiman yaglo inkai bojaga o pin tong nainaro kana sungya diba ngana di oje rupi debit card chimin tong Gramin bank odo wallet is like carrying your bank account with you wherever you go. This card comes with enhanced security feature as it is a pin batch card. Mane pin a card missing dadak tongo. Pin is monetary is ordered to perform transaction at merchant establishment, POS and ATM sa jaga o a pin nangnai. Inge pin a missing dadak tongo. A jaga kaisa kagos sunggo tongo kosom tongo jemon chung YouTube rok ni pin phaigangka a 6 digit je dai roham mane aba haiken rok a jaga chirui nong ni pin manana. Ege nong a pin no chawjage hanga kai nong Punjab National Bank ni ATM o thangai norok pin change khaimano. Ni yakhiba norok Tripura Gramin Bank ni jeta net banking norok mobile o Google o thangai norok download khlaidi. Ga jaga o norok puila sakang ID password create khlaidi. Nong nang bare no soi tongo norok bujia. Ga o jaga o chung iko o jaga toll free number bo tongo o jaga call khaibo chung broboi kringlai mano. Engkai te kaisa card ni feature Bahai Tripura Gramin Bank o Kisan credit card botongo rupi debit card botongo engkai rupi debit card sung thangya kana yang nong no to mungni feature punuka green pin Bahai ke sanamnai mane pin iko jaga wa norok nugi mankana iko instant card and select generate pin select generate OTP 6 digit OTP will be received on register mobile number nini mobile number by Gramin Bank ni link ma tongnai nang a pin mana bagai engkai pin Bahai ke jeng sen khainai do a jaga o pin sen khaina bagai ikona de ang no o screen phunugi rika angka Bahai ke norok pin norok sanona bagai norok o number o norok message khaidi engkai ta kaya tamsa o jaga now put 4 digit ATM pin as per you wish mane ni mo chung te chaita pin ma sanande confirm ma khainai hini sao engkai chung o je ATM by busuk transaction khaimanai hayadiba abo haimandi a ATM card by sung transaction khaimano 25000 taka chung transaction khaimano per day 25000 taka hangete cha free transaction 5 per month non financial transaction mane te kobini ATM o 5 bar khlaimanai abahai sijak tongo pheba Gramin Bank ni ATM to korui hinba norok free transaction khaina muchumi tongo gakai norok Punjab National Bank ni a ATM o thangi norok tisadi tisaimano karono norok pin sunam mano engke norok buji kana je Gramin Bank ni jeta ATM pin no tuyei te ATM Bahai ke apply khaina tuyei ATM apply khaina bagai norok a jaga o thangaya kana norok apply khaidi engke ATM apply khaina bagai norok Gramin Bank ni a branch o thangaya kana norok ATM card ni bagai angko manai je form nong phunuknai a form norok nahadi ga form o thangaya kana norok download khlaiman no engke o ma ATM ni mo fill up iko obono norok download khlaimano engkai baksa branch accept khaipa nangmano pheba omono same to same norok branch o manai engke norok PDF nangai tongo hingga kai ang video description ri naido PDF sanamui norok a jaga download khlaina hamano engke norok o website thangaya kana norok na harmano engke o jaga ni branch name sidi o jaga o branch name engke o jaga ni bumung sidi ni date of birth sidi ni account number sidi engke o jaga ni address sidi full address sidi village post office te o jaga o PS district pin code aba sidi engke te ni mobile number sidi o jaga ni email number sidi engke o jaga o signature o saka sidi ko o saka sidi mo signature ni saka o goro sa for bank use only mokai office ni staff rok se use khainai lawo he o jaga signature norok sidi
ngana buji kana jenong no tinang phunuka gramin bank ni ATM card bo bahai ke apply khainai ngate pin bo bahai ke change khainai ngate baksa baka sawa adara je gramin bank ni ATM pin karible aba rak saw te kaisa barok sungo je mane gramin bank ni je ATM card ma mani yaglo salbusuk ni yaglo active ang no soi sanam sungo active na thaka ngai 24 hours ba 48 hours narok na singdi nga ba bahai ke active ma saimana hini baka sungo active ma saimana mu sungai tonga ngendra Google Pay ba Phone Pay khaidi Phone Pay ba Google Pay khaipuro OTP phai ka man nong ATM card mane active unka ga bahai ka narok Google Pay Phone Pay khuluk na hamano iya ke banarok Punjab National Bank o thangya ka narok ni card no swipe khai narok ni a je pin je black paper narok man kha a paper ni je pin chai ta digit by narok rang ni ran balance inquiry tei withdraw khlai mano video kolok ni mana hai panrang ni bagi belai srung mung khana ni kha kawa ngadrok of video na chajagi to like share comment khlain tap bogdi oma hai related video nai tanamu chumi tong gai kok borok ni tag entertainment YouTube channel no subscribe khlai ton di jotona hambai hai nai next video malai phai jotona kaham tong di bye